U ovoj lekciji ćemo pojasniti neke osnovne pojmove sa kojima ćemo se susretati u fotografiji kao umetničkom mediju. Prizor iz realnog života koji je predmet našeg interesovanja za snimanje, bilo da je u pitanju fotografija ili film, zovemo scena. Pojam scene nam je najbliži sa onih dešavanja kod kojih reč fotografija znači crtanje ili pisanje svetlošću. U umetničkom smislu, fotografske tehnike su glavni elementi scene, su svetlo. Kada raspoređujemo subjekte ili im nalažemo kako da izvrše određeno kretanje ili rad, se transponuje na ravan senzora, zovemo kadar. Trenutak okidanja ako se snima neki pokret, tačna pozicija sa koje se obavlja snimanje i sad vam već postaju jasni mogući likovni problemi. Elemenata u 2D prostoru slike zovemo kompozicija. Sve je sumirano u njen rečnik, kulturu likovnog viđenja, razvrstano tipologijom likovnih i idejnih rešenja kroz teoriju forme, uz brojne naše korekture i analize vaših radova, a to neprekidno vršimo na nastavi. Koja je tema ove fotografije? Tema je to je prvi način da ogromnu fotografsku produkciju podelimo. Ovo ćemo savladati nastavnim programom koji nudimo, a ciljevi učenja su. A to se postiže odgovarajućim podešavanjima parametara snimanja, kao i njihovu praktičnu primjenu u nekim tipičnim životnim situacijama. Fotografska dikcija je bitna za jasnoću izlaganja i razumljivo čitanje slike. Postoje neka pravila koja ćete na ovom jednomesečnom kursu naučiti, ali na tome radimo putem brojnih stručnih korektura u analizi slike koje dajem na vašim radovima sa vežbi i domaćih zadataka koje dobijate od nas. Metodički gledano, pokazalo nam se da je najefikasniji metod ovakvih analiza putem online časa, kada ja mogu koristiti grafičku tablu kojom crtam po vašim fotografijama i time na jasan vizuelni način pokažem kako se slika može popraviti ili šta je trebalo uraditi da bi ispala bolja. Na kraju da sumiramo. Upoznali smo se sa nekim osnovnim pojmovima u mediju fotografije sa kojima sada možemo da krenemo. Ostale pojmove vezane za tehničko i likovno izražavanje objašnjavat ćemo tokom naše saradnje.